Vaaki va le migangeni yo hambanahambana etindhawini ta le Giyani a va na mati yo tenga. Vo tala va boheka ku tirhisa mati hi le milandzweni. Leswi swi tano hambileswi ku nga tirhisiwa ntsengo wo tlula 4 wa mabiliyoni ya tirhandi eka projeke yo yisa mati eka miganga ya makume-nthlanu ya tindhawini letiya. Hi musumbunuko hi kombise hungu ra xiyimo lexi vaaki va ka Mageva va hlanganaka na xona loko va fanele va kuma mati enambyeni wa Mlondlozi. Te ku hlantsweni ene hi hlantswa kwala every day hi nwa kwala masiku hinkwawo lamani ka hi fika hi handza hi xipfuxa kuma tidonki ti xiparini hi xihandza hi xipfuxa hi kota ku hlantswa. Hungu leri ri khumbe Holobye wa mati Senzo Mchunu laha a nga rhamba van'wana va vamanana lava eka rendzo rakwe namuntlha. Mchunu u vula leswaku ku na makungu ya nkarhinyana yo vona leswaku vaaki va tindhawu leti va kuma mati yo tenga. They are going to get tankered water as of today. That will be followed by boreholing water. They are going to dig a borehole close to them and we will try solar power. Un'wana wa vamanana lava nga hlangana na Holobye namuntlha u vula leswaku wa tsaka ku va xiyimo xa vona xi khumbe Holobye. Nhleketa yin'wana ya mehe leyi ni nga na yona nhleketa emhaka ya ku ti-election ti le kusuhani, that's why na vona va kota ku hi tshunelela. Loko a nga ri timhaka ta ti-election a va nga ta va kusuhi na hina, mara hi to pfumela ku a va veki swa ti-election a tlhelo va hi tirhela, va ta hi ntiyiso lowu va nga ku vulavuleni sweswi va wu endla wu humelela. Mchunu u tlhela a tshembisa leswaku u ta tiyisisa leswaku projeke leyi ya fika emakumu nakona vaaki va le Giyani va kuma mati yo tenga. 3.3 billion already spent and no water still after 3.3 billion. U tlhela vula leswaku va ta vona leswaku loko xiyenge xa SIU xi heta vulavisisi bya xona lava kumekeke va kume mali swi nga fanelangi va yi vuyisa. I Mahungu wa Mahungu ya SABC eGiyani.